have English Bhagavatam? Yes, we have. Say again? That's the sloka. Yes, 42. Okay, this is the August 14th of 2016. In Buddhist Temple, Akadasi, Pavitra Open Akadasi, in Buddhist Temple. Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 8, Verse 42. Lord Krishna shows the universal form. Well, we have nobody here. Кто переводить-то будет на литовский? There's nobody here. Может, как-то соберемся все-таки? А ты не правильно еще? Попаски-то. One moment, Maharaj. Maybe there will be something. Usually they like Lithuanian translation here. I understand, but anyway we will do the recording also. For those who speak English. So, okay. You just speak directly to the mic, okay? Okay. Фу-фу. Aham. Masu. Som. Patir. Isha. Me. Suto. Vajrashvaras. Asya. Akila. Vitapa. Sati. Gopyas. Chakopya. Saha. Godanas. Chame. Yan. Maetam. Kumati. Sa. Me. Gati. Aham mamasu patireva me suto. Vrajeshwarasya kila vitapasati. Gopyascha gopya saha godanacha me. Yanmaye tam kumati sameg. Yamaya su patireva me suto. Aham amasu patireva me suto. Vajreshwarasya kila vitapasati. Gopyascha gopya saha godanacha me. Yanmaye tam kumati samegati. Aham mamasu patreva eshame suto. Vajreshwarasya kila vitapasati.
Gopyascha gopyas saha godhanascha me. Gopyascha gopa saha godhanascha me. Yanmaya etam kumati same gati. Yanmaya etam kumati same gati. Aham mama supatir aisha me suto. Aham mama supatir aisha me suto. Rajesvarasya kila parvita pasati. Rajesvarasya kala vilasati. Gopyascha gopa saha godhanascha me. Gopyascha godhanascha me. Yanmaya etam kumati same gati. Yanmaya etam kumati same gati. Aham mama supatir aisha me suto. Aham mama Supatir aisha me suto. Rajesvarasya kila vita pasati. Rajesvarasya kila vita pasati. Gopyascha gopa saha godhanascha me. Gopyascha gopa saha godhanascha me. Yanmaya etam kumati same gati. Yanmaya etam kumati same gati. Manjis. Aham mama supatir aisha me suto. Rajesvarasya kila vita pasati. Gopyascha gopa saha godhanascha me. Yanmaya etam kumati same gati. Aham mama supatir aisha me suto. Aham mama supatir aisha me suto. Rajesvarasya kila vita pasati. Rajesvarasya kila vita pasati. Gopyascha gopa saha godhanascha me. Gopyascha gopa saha godhanascha me. Yanmaya etam kumati same gati. Yanmaya etam kumati same gati. We're ready to start songs. What should we do? Should we do Lithuanian or should we do Russian? Okay, very good. So then sit. Папа же пересаживайте сюда и переводите. Aham. 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 My existence. I am something. Aš esu kažkas. Mama. Mama. My. Mano. Aso. Asu. Nanda Maharaj. Maharaj. Pati. Pati. Husband. Vyras. Esha. Esha. This. Šis. Krishna. Krishna. Me Suta Me Suta. is my son. Ir mano sūnus. Brajaishwarasya Vajaishwarasya. of my husband Nanda Maharaj. Oh my Mano husband, sutuoktinio Nanda Nanda Maharaj. Maharajas. Akila Vidyapa. Akila Vitapa. I am the possessor of unlimited opulence and wealth. Esu nesuskaičiuojamų turtų savininkė. Sati, because I am his wife. Nes esu jo žmona. Gopyacha Gopyacha. and all the damsels of Rajam, of coward men. Ir visos piemenų žmonos. Gopya, Gopya. all the coward men are my subordinates. Visi piemenys yra mano pavaldiniai. Sahagodanacha, Sahagodanacha.
with the cows and the calves. Su karvėmis ir veršeliais. Me, my, Mano. Yanmaya, all such things addressed by me are, after all, given by the mercy of the Supreme. Galų gale visą tai, ką išvardinau, įgyta aukščiausiojo malonė. Idam, itam, thus. Taip. Kumati, I am wrongly thinking they are my possessions. Klystu galvodama, kad tai priklauso man. Samegati, he is therefore my only shelter, I am simply instrumental. Todėl jis yra mano vienintelis prieglobstis, esu tik jo įrankis. Translation by Srila Prabhupada, by the servants of Srila Prabhupada. It is by the influence of the Supreme Lord's Maya that I am strongly thinking that Nanda Maharaj is my husband, that Krishna is my son, and that because I am the queen of Nanda Maharaj, all the wealth of the cows and calves are my possessions, and all the cowherd men and wives are my subjects. Actually, I am also eternally subordinate to the Supreme Lord. He is my ultimate shelter. Šilos Prabhupados mokinių vertimas. Paveikta aukščiausiojo viešpaties Majos, klystu laikydama Nanda Maharadžą savo vyru, o Krišną savo sūnumi. Ji verčia mane galvoti, kad esu Nandos Maharadžos karalienė, todėl visos karvės ir veršeliai yra mano nuosavybė, o piemenys ir jų žmonos mano pavaldiniai. Iš tiesų esu amžinai pavaldi aukščiausiajam viešpačiui. Jis mano aukščiausiasis prieglobstis. Commentary, one sentence at a time. Following the footsteps of Mother Yasoda, everyone should follow this mentality of pronunciation. Kiekvienas sekdamas motinos Jašodos pavyzdžių turėtų išsiugdyti tokį atsižadėjimą. Whatever wealth, opulence, or whatever else we may possess belongs not to us but to the Supreme Personality of Godhead, who is the ultimate shelter of everyone and ultimate owner of everything. Viskas, ką turime, turtas, gebėjimai ar dar kažkas priklauso ne mums, bet aukščiausiajam Dievo asmeniui, aukščiausiajam kiekvieno globėjui ir visako savininkui. As stated by the Lord himself in Bhagavad Gita, chapter 5, verse 29, Bhoktaram yagitapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatvam mam shantam richati. Quote, the sages, knowing me, is the ultimate purpose of all sacrifice and austerities, the supreme Lord of all planets and demigods, the benefactor and well-wisher of all living entities, attain peace from the pangs of material pleasures. End quote. Pas viešpats Bhagavad Gitoje 5 skyriuje 29 tekste sako, Bhoktaram yagitapasam sarvalokam maheshwaram suhridam sarvabhutanam gyatvam mam shantam richati. Išminčiai žinodami, kad aš galutinis visų aukojimų ir askezių tikslas, visų planetų ir pusdievių aukščiausiasis viešpats ir visų gyvųjų esybių draugas, linkintiems joms gero, atranda materialių kančių nedrumsčiamą ramybę. We should not be proud of our possessions. Nevėra didžiuoti savo nuosavybę. As expressed by Mother Yasoda herein. Motina Jašoda šiame posme sako, I am not the owner of possessions, the opulent wife of Nanda Maharaj. Nesu turtų savininkė, visa ko pertekusi Nandos Maharadžo žmona. The estate, the possessions, the cows and calves and subjects, like the gopis and cowherd men, are all given to me. Žemės ir kita nuosavybė, karvės, veršeliai ir pavaldiniai, piemenys ir gopės. Visa tai man duota. One should give up thinking of my possessions, my son and my husband. Reikia liautis galvojus apie savo nuosavybę, savo sūnų ir savo vyrą. Janasya mohoyam ahamameti. Nothing belongs to anyone but the Supreme Lord. Niekas išskyrus aukščiausiąjį viešpatį nieko neturi. Only because of illusion do we wrongly think I'm existing or everything belongs to me. Tik dėl iliuzijos galvojame, aš egzistuoju, arba viskas priklauso man. Thus Mother Yasoda completely surrendered unto the Supreme Lord. Taip motina Jašoda visa širdimi atsidavė aukščiausiojo viešpaties valiai.
For the moment she was rather disappointed, thinking, my endeavors to protect my son by charity and other auspicious activities are useless. Regis akimirkai ją apėmė nusivylimas. Mano pastangos apsaugoti sūnų, dalinant labdarą ir atliekant kitus gerus darbus yra beprasmiškos. The Supreme Lord has given me many things, but unless he takes charge of everything, there's no assurance of protection. Aukščiausiasis Viešpats tiek daug man davė, bet jeigu jis viso kuo nepasirūpins, niekas neužtikrins saugumo. I must therefore ultimately seek shelter of the Supreme Personality of Godhead. Todėl man belieka viena, privalau siekti aukščiausiojo Dievo asmens globos. As stated by Prahlad Maharshi, Bhagavatam 9, chapter 7, Canto 7, chapter 9, verse 19. Pasak Prahlados Maharadžos, 7 Bhagavatam giesmė, 9 skyrius, 19 posmas. Balasya neya sharanam pitaro nishama. A father and mother cannot ultimately take care of their children. Balasya neha sharanam pitaro nishama. Tėvas ir motina negali iš tiesų pasirūpinti savo vaikais. Ato griya kshutra sutapta vitarjanasya mahoya mahamamiti. Srimad Bhagavatam, Canto 5, chapter 5, verse 8. Ato griha kshetra sutapa vitarjanasya mahoyam ahamamiti. Bhagavatam, 5 giesmė, 5 skyrius, 8 tekstas. One's hand, one's land, home, wealth, and all one's possessions belong to the Supreme Personality of Godhead. Although we wrongly plead, I am this, and these things are mine. Mūsų žemė, namai, turtas ir visa kita nuosavybė priklauso aukščiausiajam Dievo asmeniui. Nors visi klaidingai galvojame, aš esu štai šis ir šie daiktai yra mano. End of the purport. Komentaro pabaiga. Vrindavane Ramanareti Pusadavamo Tatrapi Krishna Balarama Suparamule Gyanam Param Paramaya Krishna Sudharma Chiptam Dandasta Deva Gurupara Namonamaste Sangasara Dukha Jalado Paditasya Kama Krodari Nakram Korai Kavalikatasya Durvashana Nigaritasya Narasrayasya Chaitanya Chandar Mamadehi Badavalambam Jaladara Shashivarno Govavisha Kishoro Sahachara Ganavandai Kridamana Vajesho Natabarajata Vesho Nilapita Muradyo Jagata Jananahi To Ramakrishna To Asmi Vanchakalpaturabhyascha Kripasana Devacha Kritanam Pavini Vaishnavi Bhanam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. The renunciation, the mode of renunciation of Mother Yasoda is glorified in this verse. Atsižadėjimo nuotaikoje esanti motina Jašoda yra šlovinama šiame posme. And it says that people should have this renunciation mood. Ir yra sakoma, kad žmonės taip pat turėtų turėti tokią atsižadėjimo nuotaiką. But Krishna didn't like it because it stopped his relationship with Mother Yasoda. Bet Krišnai ši nuotaika nepatiko, nes jie nutraukė jo santykius su motina Jašoda. So he completely covered her over. Dėl to jisai paslėpė šią nuotaiką. So that she thought, he's my son. Ir Jašoda pradėjo galvoti, štai mano sūnus. And that's what Krishna wanted. Nes būtent to norėjo Krišna. Actually, everything belongs to Krishna. Iš tiesų viskas priklauso Krišnai. Some people say, why are you stealing the butter? Kai kurie žmonės klausia, kodėl vogia sviestą. And he says, all the milk products in Vrindavan belong to me. You're a thief. Sako, jokie produktai Vrindavanai nepriklauso mums, tu esi vagis. So everything belongs to Krishna. Viskas priklauso Krišnai. And people should acknowledge that. Ir žmonės turėtų tai suvokti. At the same time, that stops relationship with Krishna. Bet tuo pat metu tai trukdo santykiams su Krišna. Krishna doesn't like that. Krišnai tai nepatinka. So Krishna covered Mother Yasoda over. Taigi Krišna paslėpė motiną Jašodą. Krishna likes that. Krišnai tai patinka. So Krishna covered her over. Taigi Krišna ją paslėpė. He didn't like her renunciation. Jam nepatiko jos atsižadėjimo nuotaika. Although we should have it Nors mums ji būtina in the material world. materialiam pasaulyje. We should be always dependent on Krishna. Čia mes visuomet turėtume pasikliauti ir būti priklausomi nuo Krišnos. It is stated in Bhagavad Gita chapter 18 verse 58.
Bhagavad Gitoje 18 skyriuje 58 posme sakoma, that if you think of Krishna in difficulty, you will cross over all difficulties by His grace. jeigu sunkumų metu galvosite apie Krišną, tai visus sunkumus jo malonę pereisite. So our business is to think of Krishna, Taigi mūsų pareiga galvoti apie Krišną, and the Lord's business is to do everything else. o viešpaties pareiga padaryti visą kitą. So this renunciation is glorified Mother Yasoda. Dėl tokio atsižadėjimo yra šlovinama motina Jašoda. But Krishna didn't like it, Bet Krišnai jis nepatiko. and therefore he covered Mother Yasoda over. Taigi jisai paslėpė šią jos nuotaiką. He liked it being under control of Mother Yasoda's love. Jam labiau patiko motinos Jašodos meilė. And this is glorified in the Damodar Lila. Ir būtent apie tai yra kalbama ir šlovinama Damodaro Liloje. That Krishna becomes controlled by the love of his devotee. Kad Krišna tampa valdomas savo atsidavusiųjų meilės. And so that's really glorified by Satyavrata Muni in his prayers to Krishna. Satyavrata Munis savo maldose Krišnai būtent šlovina tokią nuotaiką. And that's what we sing every Kartik Vrata. Ir mes tai dainuojame kiekvieną Kartikos dieną. Actually, they sing a little bit more. Iš tiesų tai dainuojama dar šis tas daugiau. The Gopi Gita, which is the 10th canto, chapter 31, is also sung. Gopi Gita, kuri yra išdėstoma Šrimad Bhagavatam 10 giesmėje 31 skyriuje, taip pat yra daina. That is the prayers of the gopis to Krishna. Tai Krišnų gopių maldos Krišnai. The songs of the gopis to Krishna. Dainos, kurias gopės dainavo Krišnai. And so the gopis really know their stuff. Gopės iš tiesų žino, ką dainuoja. And people follow in their footsteps Ir žmonės seka jų pėdomis. to understand Krishna nicely. Tam, kad tinkamai suvoktų Krišną. Just like in 10th canto, chapter 18, there are statements by the gopis. Taip pat 10 giesmėje 18 skyriuje yra pateikimi gopių teiginiai. And they glorify a lot of the pastimes that Krishna has with the cowherd boys. Jie šlovina daugybę žaidimų, kuriuos Krišna atlieka su savo piemenukais, draugais. It doesn't matter the relationship. Nėra labai svarbus santykiai jų. That one has with Krishna. Nėra svarbus santykiai, kokie turime su Krišna. The best thing is that the gopis thought of Krishna constantly. Svarbiausia yra tai, kad gopės piemenukai nuolatos galvoja apie Krišną. So in any relationship we cherish with the Supreme Lord, we should remember that. Tai kokius santykius beturėtume su Krišna, mes visuomet turėtume tai prisiminti. So I'll stop here. Čia sako, sustosim. Does anybody have any questions? Ar yra klausimų? I wanted to ask, why does Krishna put Mother Yashoda in such position where he would not pleased by her mood? Is that understandable question? Mano klausimas yra toks, kad kodėl Krishna pastatė motiną Jašodą į tokią poziciją, kuris buvo nepatenkintas jos nuotaikai. Shri Krishna is never interested in what we give him. Never interested in what we give him. Krišnai niekuomet neįdomu tai, ką mes jam duodame. He wants what's behind your back. Jisai nori to, kas slypi ką mes slepiame už savęs. So I joke from ABC to GBC. Dėl to nuo ABC perėjom prie GBC. That everybody can do it better than they did yesterday. Kiekvienas gali daryti šiandien šitą geriau negu darė vakar. So everybody can increase their love for the Supreme Lord. Taigi kiekvienas iš mūsų gali vis labiau didinti savo meilę viešpačiui. So Krishna is not satisfied with Mother Yasoda because she could always increase her love. Krišna buvo nepatenkintas ir motina Jašoda, nes ji irgi galėjo padidinti savo meilę. At the same time, Krishna is satisfied with her love. Bet tuo pat metu Krišna yra patenkintas jos meilę. It's interesting. Tai labai įdomu.
We can't satisfy Krishna. At the same time, Krishna is satisfied. Mes negalime patenkinti Krišnos, bet tuo pat metu jis yra patenkintas. Just like, for example, Pavyzdžiui, in Brihad Bhagavatamrita, Krishna fainted remembering the love of the Vrajavasis. Brihad Bhagavatamritoje apibūdinama, kad Krišna nualpo dėl meilės, kurią jaučia jo Vrajavasiai. So Balarama had Vishvakarma make 2 murtis. Balarama paprašė Višvakarmos padaryti 2 murti. And then he woke, and then he dressed Krishna up as a coward boy, and he said, "Utobaya, go churn, go churn, go churn." So Krishna woke up in Bhava, and he was back in Vrindavan. Kai Balarama aprengė Krišną kaip piemenuką, kažką ten jam pasakė, Krišna atsigavo ir tada jisai buvo apimtas Bhavos, meilės savo draugams. So Krishna saw the murti of Mother Yasoda. Krišna pamatė motinos Jašodos murtį. Are you angry with me, Mother? Are you angry with me because I didn't come back? But I'll come back. Ir paklausė, mama, ar tu pyksti ant manęs, kad aš negrįžau, bet aš būtinai grįšiu. Then he saw the murti of Radharani. Ir pamatė Radharanės murtį. He said, "Priyali, are you silent with me because you're disturbed that I didn't come to the rendezvous? But I'll come tonight." Ir paklausė, Priya, ar tu tyli dėl to, kad aš negrįžau, bet aš būtinai grįšiu. Then he saw the sea and he took it to the beach of the Yamuna and says, "Chalo, we'll play as we like." Ir jisai pamatė jūrą ir pagalvojo, kad tai yra Jamuna ir pasakė draugam, Čelo, eisim pažaisti kaip ir anksčiau. Then he jumped in with Balarama. Ir iššoko į jūrą kartu su Balarama. And he said, "What is that golden city there?" Ir paklausė, o kas ten per auksinis miestas? And Balarama said, "Think nothing of it." Balarama pasakė, ai, tai tiesiog negalvok apie tai. But Krishna remembered, so Balarama had to come back. Bet Krishna viską prisiminė ir Balaramai teko grįžti. He's by Bhava Prakash, the manifestation of another mood. Balarama yra Bhava Prakash, visai kitos nuotaikos manifestacija. So he can change from Dwarka to Vrindavan just like that. Ir Krishna gali iš Dvarikos pakeisti į Vrindavaną tiesiog panorėjęs. But he also has to protect Krishna's love for the devotees. Balarama gali tai padaryti, bet jis taip pat turi saugoti Krishnos meilę jo atsidavusiems. And he has to facilitate Krishna and the devotees. He has to facilitate Krishna and the devotees. Jisai turi aprūpinti Krishną ir jo atsidavusius to, ko reikia. So Krishna delegates a lot to Balarama. And Balarama does really good. Krishna didelę dalį savo darbų perduoda Balaramai ir jam visai neblogai sekasi. But when Krishna comes back to Dwarka, then Balarama has to go back to Dwarka. Bet kai Krishna grįžta į Dvaraką, tai ir Balaramai tenka grįžti ten. Because Balarama is the servant of Krishna. Nes Balaramai yra Krishnos tarnas. But he also serves Krishna's devotees. Bet jisai taip pat tarnauja Krishnos atsidavusiems. And Krishna delegates a lot to Balarama. Ir Krishna tikrai perduoda daugybę savo pareigų Balaramai. And Balarama takes care of Krishna's devotees really nice. O Balarama labai gerai rūpinasi Krishnos atsidavusiais. We may be in anxiety about anything, but Lord Balarama knows that. Mes galime dėl ko nors jaudintis, bet Viešpats Balaramai apie tai žino. And he helps Krishna's devotees Ir jisai padeda Krishnos atsidavusiems. as much as possible. Tiek, kiek įmanoma. We need something more? Ar dar kažkas? How to be dependent on Krishna in every situation. Kaip pasikliauti Krishną kiekvienoje situacijoje. We follow in the footsteps of the previous teachers, Reikia sekti praeities ačarijų pėdomis, how they were dependent on Krishna. kaip jie buvo priklausomi nuo Krishnos. And we try to follow in their footsteps. Ir stengtis sekti jų pėdomis. And that will help us to become dependent on Krishna. Tai padės ir mums būti priklausomiems nuo Krishnos. Plus also we see practically that a lot of devotees are dependent on Krishna. Bet to mes praktiškai matom, kad daugybė bhaktų yra priklausomi ir atsidavę Krishnai. So we try to do like that. Ir stengiamės taip pat elgtis kaip jie. We try to follow in their footsteps and become dependent on Krishna also.
Mes stengiamės sekti jų pėdomis ir taip pat tapti priklausomi nuo Krišnos. Read something more. Dar klausimai? I heard one opinion that if you that our heart is like Indus, like bowl, like empty bowl of like, and it depends on what we put there, and it's like until we are here in this material world, so this bowl is full of shit, so many nonsense like in this bowl. And excrements, yes, and one devotee said yesterday for me that unless you empty this bowl, Krishna cannot come in your heart because there are so many dirt in this bowl. So how to understand this properly? That should we purify ourselves firstly and then try to love Krishna, or try to love Krishna and this love purifies us? How to understand this properly? Yra sakoma, kad kol indas pilnas, tol jį nieko negalima įdėti. Tai mes šiuo esame materialiam pasauliu, tai tas indas prisikaupia visokių nesąmonių ir sako, Krishna negali tada ateiti tą širdį, kur ten pilna nesąmonių. Tai klausimas, ar čia reikia kažkaip išvalyti tą širdį ir tada pamilti Krishną, mylint Krishną, ta širdis įsivalo. We should probably do both. Mes turėtumėm ir tai daryti. We should try to purify ourselves and we should take shelter of Krishna. Mes turėtumėm stengtis apsivalyti ir tuo pat metu turime priimti Krishnos But actually Krishna is not limited. Bet Krishna iš tiesų yra neribotas. The devotee thinks that we have to empty the heart first before Krishna will come. Bhakti mano, kad mes pirmiausia turime išvalyti širdį prieš Krishną ją ateinant. Whether we empty it or not, Krishna will come there. Bet ar ją išvalysim ar ne, Krishna vis tiek ten ateis. As it is stated in Panchatantra 2.10. Kaip kažkur ten Tantra 2.10. Panchatantroje 2.10 yra sakoma. You may think that you have something very strong in your hand. Galima galvoti, kad jūs kažką labai tvirtai sugriebėte rankoje. If it is destined to fly away, it will. Bet jeigu tam lemta išskristi, tai būtinai taip ir nutiks. Whatever is destined to happen will happen and cannot be otherwise. Tam, kam lemta įvykti, būtinai įvyks ir tai negali būti niekaip kitaip. So if Krishna is destined to purify your heart and sit there, then he will. Ir jeigu Krishna jau yra nulėmęs, kad apvalys jūsų širdį ten atsisės, tai būtinai įvyks. He's not going to be dependent on anything. Jisai nuo nieko nepriklauso. At the same time, it's kind of rare for devotees to get Krishna. Bet tuo pat metu gana retai bhaktai gauna Krishna. Krishna reveals himself to somebody of his own choosing. Mukundaka Upanishad says. Mukundaka Upanishadoje sakoma, kad Krishna atskleidžia save tik tai tam, kurį pats pasirenka. So, Krishna remains covered by other means. Krishna yra paslepiamas kitais dalykais. But he reveals himself to somebody of his own choosing. Bet jisai atskleidžia save tam, ką pats pasirenka. So we should not put material limitations on Krishna. Todėl neturėtume materialių ribotumų taikyti Krishnai. At the same time, we should facilitate Krishna's coming. Ir tuo pat metu mes turėtume stengtis sudaryti sąlygas Krishnos atėjimui. So we should try to empty the heart. Todėl turime stengtis apvalyti savo širdį, But ištuštinti. if we don't empty the heart and Krishna is going to come anyway, then Krishna will. Bet jeigu mes jos neištuštinsime ir Krishna nuspręs į ją ateiti, tai jisai būtinai tai padarys. See, we do not want to limit Krishna. Mes neturime apriboti Krishnos. We want to facilitate Krishna coming. Mes turime sudaryti jam galimybės ateiti. At the same time, if Krishna is going to come, he will. Bet tuo pat metu, jeigu jisai nuspręs ateiti, tai būtinai tai ir padarys.
bet kokiu atveju. But still we should try to cleanse the heart. Bet vis tiek turime stengtis valyti savo širdį. Because unless the heart is cleansed, then Krishna may not sit. Nes jeigu širdis nėra švari, tai Krišna gali joje ir neatsisėsti. At the same time, we cannot limit Krishna. Bet tuo pat metu negalime riboti Krišnos. So whether somebody cleanses the heart or not, if Krishna doesn't just sit there, he will sit there. Taigi nesvarbu, kas nors išsivalys tavo širdį ar ne, Krišna, jeigu jisai nuspręs taip, tai būtinai ten atsisės. So we should try to cleanse the heart. Todėl turime stengtis apvalyti savo širdį. But we cannot say that Krishna cannot sit anywhere he wants to. Bet negalime teikti, kad Krišna negali sėsti ten, kur pats užsimano. If Krishna wants to sit there, he will. Jeigu Krišna norės atsisės mūsų širdį, jis būtinai taip ir And padarys. if Krishna wants to cleanse the heart, then he will give intelligence to how to cleanse the heart. Ir jeigu Krišna norės apvalyti mūsų širdį, tai suteiks tinkamą intelektą, kad tai padarytume. Is there anything further? Ar dar yra klausimų? What art Krishna likes most? He could come and like, what should be the mood of this heart that Krishna would like to stay there, the best facilities for him. Tai kokią Krishna širdį mėgsta, kad visai galėtų ateiti ir patiktų į to širdį sėdėti, kokios jam būtų geriausios galimybės tam. Krishna likes love. If devotee has love, then Krishna will reciprocate with the devotee's love. Krišnai patinka meilė ir dėl to, jeigu atsidavęs myli jį, tai Krišna būtinai atsakys į tą meilę. So we should try to increase the love for Krishna. Todėl turėtume stengtis auginti savo meilę jam. So Krishna will want to stay there. Ir tokiu būdu Krišna norės pasilikti mūsų širdyje. Hey, we need something more. Bet mums reikia iš jo to daugiau. Iš čia klausim šneka. Ai, ar yra kas nors daugiau? Klausimų. How to increase love for Krishna? Kaip padidinti savo meilę Krišnai? Sadhumargana gamanam, by following in the footsteps of the previous sadhus. Sekdami praeities sadų pėdomis. And the previous acharyas. Ir praeities ačarijų pėdomis. That is how one increases what love that they have. Tik tai tokiu būdu galima padidinti savo meilę. You see, we were satisfied. At the same time, who could be satisfied? We are satisfied. In Bhagavad Gita, chapter 10, the devotee is glorified as satisfied. But who can be satisfied? Bhagavad Gitos 10 skyriuje bhaktai yra išduomenami kaip visuomet patenkinti, bet kas iš tiesų gali būti visuomet patenkintas. At the same time, everybody can increase what they give to Krishna. Kiekvienas iš mūsų gali padidinti ir pagerinti tai, ką duoda Krišnai. So we're satisfied, but who can be satisfied? Taigi mes patenkinti, bet kas iš tiesų gali būti patenkinti pilnai. So we serve the previous acharyas to know what is love for Krishna. Taigi būtina tarnauti praeities ačarijoms tam, kad sužinotume, ką reiškia meilė Krišnai. About Jagannath Puri, because of yesterday's Rath. So I heard that in Jagannath Puri is the biggest kitchen in the world. Can you tell something about this? Understand? In Jagannath Puri, the biggest kitchen in the world, I hear that there cooks 700 or cookers at one time. He's saying that in Jagannath Puri temple, the kitchen is the biggest in the world, and that 700 cooks are preparing the boga there. Is this right? This is right. I haven't heard of that. You got this in Jagannath Puri? I've been to Jagannath Puri, but I didn't hear that. Ah. Maybe it's true, maybe it's not. Who knows?
Who knows? Tai man reikėtų turbūt išversti, ne? I should translate. Klausimas buvo, dar esi girdėjęs, kad Džaganatha Puri yra didžiausia toje šventykloje, pati didžiausia virtuvė visame pasaulyje, kurioje vienu metu gali tarnauti 700 virėjų. Ir klausimas buvo, ar tai tiesa. Maharajas sakė, kad esu buvęs Džaganatha Puri, bet nežinau, ar taip yra iš tiesų. If something is real, it will be real. Jeigu kas nors yra tikra, tai ir bus tikra. It's not going to be dependent on one person's hearing about it or not. Ir tai nėra priklausoma nuo to, koks nors žmogus girdėjo ar At the negirdėjo. same time, whatever you Google and get, you should check it out with Shastra Vakyam, Guru Vakyam, and Sadhu Vakyam. Ir kad ir ką be sužinotumėte iš Google, turėtumėte patikrinti per Sadhu, Shastras ir Guru. Once I got from Google what I thought was good. Vieną kartą išgooglinau kažką, informaciją, kuri man teisinga. So one devotee in Dubai asked me this question. Ir vienas bhaktas iš Dubajaus paklausė manęs. He said, first of the two stories is from Garga Samhita. That's okay. But where's the second story from? Jisai patvirtino, kad pirmoji istorija yra iš Garga Samhitos, bet paklausė, o iš kur ta antroji istorija. Then I left Dubai and I went to Delhi. Tuomet iš Dubajaus nuvykau į Delį And then I went to Vrindavan. ir į Vrindavaną. And then in Vrindavan I asked a servant of Radha Govinda, who was named Makanchor Das, did you ever hear that story? Radha Govindos pudžerio paklausiau, ar kada nors esate girdėję šią istoriją. And he hadn't heard the story. So then I don't tell the story again. Jisai nebuvo jos girdėjęs, todėl tos istorijos niekuomet ir nebepasakojo. About Jagannath Puri, it may be true. Apie Džaganatą Purį tai gali būti tikra tiesa. Maybe it's true, maybe it's not true. Galbūt tai tiesa, galbūt ir ne. You should check it. Turėtumėte patikrinti. Actually, the pujaris there, they say like that. Pujaris, There's pandas there. they say that. You should probably double check it with somebody, like Purushottam Maharaj or somebody like that. Sako, reikėtų patikrinti, paklausti Purushottamą Maharadžą arba ko nors. You shouldn't take propaganda from the Puri Pandas. Turėtume tikėti pandų propagandą. You should probably discuss it with other people that go to Puri. Ir reikėtų tai galbūt aptarti su kitais žmonėmis, kurie keliauja į Purį dažnai. And then you can understand. Ir tik tai tuomet gali būti įsitikinę. There's a lot of propaganda that goes on. Nes yra daugybė propagandos. It doesn't mean it's real. Bet tai nereiškia, kad tai tiesa. Something further? Ar dar kas nors? Yes, you spoke about that you should follow in the footsteps of previous acharyas to develop love of God. Maybe you could give some examples of how previous acharyas went through different stages in developing this love of God from the beginning to the end, living examples, and maybe you could tell some stories of what we did and what difficulties we had to go through and something like that. Some examples. Their situation is a little different from ours. Trumpai savo klausimą. Tiesiog gal mokytas kalbėjo apie tai, kaip mes turim sekti praeities ačarijų pėdom, kad išsiugdytume meilę Dievui. Ir tiesiog aš paprašiau, gal galėtų mokytis tas pavyzdžių kokių duoti, kaip mes galėtume, kaip tie ačarijos praėjo tuos žingsnius iki meilės Dievui, kad tiesiog istorijų kokių papasakoti. Their situation is different from our situation. Jų situacija skiriasi nuo tos situacijos, kurioje mes esame. Even if I describe their situation, how will it apply to you? Net jeigu apibūdinčiau jų situaciją, kaip ją pritaikysit savo. You can take inspiration from their situation, but ultimately applying it depends on you. Galima iš jų situacijos įsikvėpti, bet galiausiai viskas priklauso nuo jūsų. So I really don't have an example. Neturiu pavyzdžio. At the same time, you can take examples from the previous teachers and apply it to your life. Bet tuo pat metu tu gali domėtis tais
praeities ačarijų pavyzdžiais ir įsikvėpti nuo jų. But application depends upon the individual alone. Bet tų pavyzdžių pritaikymas savo gyvenime priklauso tik tai nuo mūsų pačių individualiai. Ar dar yra klausimų? Who can help us to apply the example of previous acharyas in our life? Who can help us to understand how to do it? Kas galėtų mums padėti tinkamai pritaikyti praeities ačarijų pavyzdžius savo gyvenime ir juos tinkamai suvokti? Probably our Guru Dev can explain it. Greičiausiai tai mūsų mokytojai dvasiniai gali mums juos paaiškinti. And not only that, but there are other saintly persons who can also show us. Ir taip pat ne tik jie, bet ir kiti vyresni atsidavusiai. These are examples. Tai tokie yra pavyzdžiai. Something further? Dar kas nors turi klausimą? Wow, it's only 35 after 8. Dar tai 35. I think we have until 9 o'clock. Sorry? Till 9 o'clock. Mes turėtume tęsti iki 9 valandos. Parikrama is basically in another 10 minutes. Parikrama bus po 10 minučių. So I think we need another 10 minutes for the questions. Taigi dar yra 10 minučių klausimams. Aš norėjau paklausti apie mokytojų ir mokinio pasirinkimą mokytojo ir kiek mokinys turėtų atsižvelgti į mokytojo kaip ir materialias savybės mokykloje ir kiek mokytojas ir mokinys jų nuotaika atitinka, netgi materialų požiūrį. Pats nenorit išversti. He's asking about guru and disciple relationship and choosing guru. Is choosing guru dependent on guru material qualities and like mood? Should we aspire to get a guru who is in the same mood? Or? It's one way. Like attracts like is one way. Sako, kad tai yra vienas iš būdų. But there's a little bit more. Bet yra šis tas daugiau. Just like, for example, how do you get it? Pavyzdžiui, kaipgi tai gauti? We have your Varma Pradarsha gurus. Yra Varma Pradarsha guru. This is described as the person who introduced you to Krishna consciousness for the first time. Tai yra žmonės, kurie pirmą kartą mus supažindina su Krishna sąmonė. But Varma Pradarsha means who shows your innate talents. Who shows your Talents. talents? A devotee's talents. Bet tai reiškia, kad tai yra ir žmonės, kurie parodo mūsų vidinius talentus. Could be 5 years, 10 years later. Tai gali nutikti po 5, po 10 metų. Then you have your Shiksha gurus. Ir tuomet yra Shiksha guru. They are two. Jie yra du. They're materially expert and spiritual expert. Yra materialiai ekspertai ir dvasiškai ekspertai. You don't have to like everything about them. Ir nebūtinai reikia iš jų viską priimti. But they're expert because you have chosen them. Bet jie tampa ekspertais dėl to, kad pats juos taip pasirinkote tokiais. Of your spiritual Shiksha gurus, you may have two that you just cannot find fault with. You just cannot? Of your spiritual Shiksha gurus, you may have two that you just cannot find fault with. Cannot find fault in them. Yeah. Savo dvasiniuose Shiksha guru tuose mokytojuose nereikėtų ieškoti jokių kalčių. And the next criteria is who's available for you. Kitas kriterijus būtų, kas yra prieinamas jums. So Krishna will come in your heart and tell you to take your Diksha mantras from that person. Krishna ateis į jūsų širdį ir pasakys priimti Diksha mantras iš kažkokio žmogaus. In the first shloka of Chaitanya Charitamrita, pirmoje Chaitanya Charitamritos šlokoje, then Krishnadas Kaviraj offers his respects to his gurus. Krishnadas Kaviraj pasiūlo savo pagarbą savo dvasiniams mokytojams. And in Prabhupada's commentary, he mentions that the Shiksha gurus and Diksha gurus
are equally worshipable representatives of Lord Krishna. Ir Prabhupada savo komentare nurodo, kad ir Šiksha Guru ir Diksha Guru yra lygiai taip garbinami kaip pats viešpats. So aside from the material qualifications of like attracts like. Kalbant apie materialias savybės, gali būti, taip sakoma, kad garvežys atitinka bėgius. One chooses a little bit more deeper. Bet dvasinį mokytoją reikia rinkti šiek tiek giliau. I have technical question about Panchavartika. Maybe you can explain something. What is every morning we offering Madhuparka to the Lord. What is this Madhuparka? I don't know. What does it mean and what is the use of offering to Krishna? And what is Let me answer the first question. Okay, yeah. The first question, Madhuparka is 5 items which is offered to the deity. Madhuparka tai reiškia 5 elementai, kuriuos aukojame dievybėm. It is milk, yogurt, honey, ghee, and sugar water. Pienas, jogurtas, medus ir saldintas vanduo. It is all mixed together. Visa tai yra sumaišoma. And it is offered with a spoon to the Supreme Lord. Ir su šaukštu aukojama viešpačiui. It is basically a food to offer. Iš principo yra maistas, kurį aukojame Dievui. And my question, we don't, in our temple, we don't have proper understanding what should be proportion, how much we should put sugar, how much we should be honey. Sometimes devotees make almost out of sugar and little bit some elements, sometimes devotees make almost of yogurt. So mano klausimas, kokia... Probably one part of each. Sudėtis yra viens prie vieno, reikia viens prie vieno dėti tokį santykį, visus elementus. The question is about satisfaction. You told that there is no satisfied person in this world, but at the same time it is one of the qualities of Vaishnava and of self-realized soul. So should we actually try to develop such quality, or we can just give up and that's all? And how can we develop such quality, and is it important or not? Klausimas apie pasitenkinimą savyje. Bhagavad Gitoje sakoma, kad tai yra viena iš Vaišnavų savybių, kad jis yra visuomet patenkintas, bet to pat Maharajas sakė, kad niekas niekada nebūna pilnai patenkintas. Tai ar mums turėtų ugdyti šią savybę, ar tiesiog turėtume viską taip palikti? Ir kaip ši savybė ugdoma? There are 26 qualities of a devotee that are mentioned in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, chapter 5. Chaitanya Charitamritoje, Madhya Liloje, 5 skyriuje yra išvardijamos 26 Vaišnavų savybės. Srila Prabhupada said that these 26 qualities of a Vaishnava we should emulate. Emulate means we should do it. Srila Prabhupada komentare sako, kad kiekvienas iš mūsų turėtų išsiugdyti, turėti šias 26 savybės. Because that's the standard. Nes toks yra standartas. And we should do it. Ir mums tai turėtų būti privaloma. Turėtume tai daryti. Now you get those qualities inherently. Ir šias savybės galima gauti paveldėjimo būdu. Just like I never learned cooking and I never learned deity worship outside of ISKCON. Lygiai kaip aš niekuomet nemokėjau nei gaminti, nei garbinti dievybių, nebūdamas ISKCONe. But even if it's inherent, even if it's mentioned in Shastra, even if it's mentioned in your astrology chart, that you'll do it. Ir net jeigu tai yra paveldimos savybės, net jeigu tai apibūdinama šastrose ar jūsų astrologinėme horoskope, then you're also dependent upon the devotees. Vis tiek jūs esate priklausomi ir nuo bhaktų, for training, kurie jūs to išmoko, to achieve your potential, kad galėtumėte pasiekti savo potencialą, which is inherent within you. Kuris jau yra jumyse.
So we're only made out of nothing but the mercy of devotees. Taigi mes esame sudaryti tik tai iš bhaktų malonės. And by the mercy of devotees, we're still there. Ir tik tai bhaktų malonė mes vis dar esame čia. So we should always remember that. Turėtume visuomet tai atsiminti. He's asking how to avoid familiarity. Kaip išvengti familiarumo. If we always serve devotees, then we're not familiar with them. Jeigu mes visuomet tarnausime atsidavusiems, tuomet nebūsime familiarūs su jais. Just like, for example, one devotee left the body in the Middle East. I didn't know that devotee. Kaip vienas bhaktas vidurio vakarų Azijoje paliko savo kūną ir aš apie tai negirdėjau. And all the Ayaram, Gayarams, me, have to glorify that devotee. Ir visi prašo, aš jo nepažinojau, bet visi prašo manęs, kad aš pašlovinčiau jį. So then I accidentally stumbled on a shloka. Bet todėl visiškai netikėtai perskaičiau vieną šloką. It is from Chaitanya Bhagavat Antyakanda chapter 3. Kuri yra Chaitanya Bhagavatam Antyakandoje Chapter 3. trečiame skyriuje. In verse number 486. 486 When Lord Chaitanya is talking to his guru Ishvarapuri. Viešpats Chaitanya ten kalba su savo guru Ishvarapuriu. About the good fortune of Devananda Pandit who got the service and association of Akreshwar Pandit. Jisai kalba apie... He's talking about... Devananda Pandit. Apie Devananda Panditą. Who got the service and association of Akreshwar Pandit. Kuris gavo Akreshwar Pandito tarnystę jam ir jo bendravimą. So the Sanskrit says, Siddhar bhavati vaniti asangsayara chuta sevina. Will somebody become perfect or not? In the infallible service of Lord Achyuta, we may have a doubt. Will somebody be perfect or not? Ar žmogus bus tobulas ar ne? In the infallible service of Lord Achyuta, we may have a doubt. Infallible? Service of Lord Achyuta, we may have a doubt. Tarnystėje Viešpačiui Achyutai mes galime turėti abejonių. See, then Lord Chaitanya continues in the second half of the verse. Ir Viešpats Chaitanya tęsia toliau. If somebody develop attachment for serving devotee, don't doubt. Bet ar kas nors išsiugdys, ar gali kas nors išsiugdyti prisirišimą prie Viešpaties bhaktų, šituo nederėtų abejoti. So our business is to love and serve all devotees. Taigi mūsų pareiga mylėti ir tarnauti visiems atsidavusiems. And that will guarantee us perfection in life. Ir tai garantuos mūsų tobulumą šiame gyvenime. Just simply love and serve all devotees. Tiesiog paprasčiausiai mylėkite ir tarnaukite visiems bhaktams. Then you don't have familiarity with them. Ir tuomet neturėsite to familiarumo su jais jausmo. Tai mes galim tarnauti, mes galim fiziškai, o kaip mylėti, jeigu nemyli? He's asking, we can serve physically, but if we don't love, so how should we learn to love them? He's saying that we may physically serve the devotees, but in the same time we can serve them without love. So how can we develop the love for devotees without having it? You can develop it by serving the devotees. Meilę bhaktams galima išsiugdyti tik tai jiems tarnaujant. By serving devotees, you develop love for them. Tarnaudami bhaktams vystote meilę jiems. It's interesting is that you may serve somebody, but you don't love them. Taip, iš tiesų įdomu tai, kad galima tarnauti kažkam, nors nebūtinai jį mylime. But by associating with them, you'll develop love later on. Bet tarnaudami ir bendraudami su tuo žmogumi, vėliau mes meilę išsiugdysime. Just like everybody has a relationship with everybody. Kaip kiekvienas iš mūsų jau turime kažkokį santykį su aplinkiniais. By intimate association, the love develops. Bet tik tai artimai bendraujant vystoma meilė. So even if one is introverted, introverted means
they're selfish. Ir netgi jeigu žmogus yra intravertas arba kitaip tariant savanaudis, it is our nature to be selfish tokia mūsų prigimtis būti savanaudžiais in the material world. materialiame pasaulyje. But in the spiritual world, we're selfless. Bet dvasinėme pasaulyje mes esame nesavanaudžiai. So we should try to be in the spiritual world, not in the material world. Taigi turėtume siekti gyventi taip, kaip dvasinėme pasaulyje, o ne būti materialiame pasaulyje. By following in the footsteps of the previous teachers Sekdami praeities mokytojų pėdomis and how they served. ir sekdami tuo, kaip jie tarnavo. Just like you don't feel like dancing, Jeigu, pavyzdžiui, jums nesinori šokti, but if you force yourself, then you'll feel like dancing. bet jeigu prisiversite, tai po kurio laiko jau norėsite šokti. So that's the idea. Tokia idėja. It's time for Prakarna. Laikas parikramai.